tayar lah. Tayar juga mainkan peranan lah. Sebab sebelum saya pakai standard tayar Dunlop yang standard, selalunya daripada Japan ni adalah dia orang akan bekas tayar Dunlop. Untuk motosikal ni bila saya ada 3 tong, saya rasa macam kurang sesuai lah. Saya rasa dia macam soft sikit lah tayar tu. Dan saya bila bawa saya corner ataupun saya bawa tu, dia ada rasa goyang inner sikit. Mungkin lah bagi saya kalau tak ada 3 tong ni, bagi saya tayar tu dah cukup bagus kot. Sebab saya bawa benda yang berat belakang. Jadi saya dah tukar kepada backlight T33 baru ni, terbaru kan. Saya rasa sesuai dengan backlight lah. Kursi ni saya bila pakai backlight, saya tukar depan belakang backlight kan, yang terbaru T33. Saya rasa serasi sangat dengan tayar tu, dengan kursi saya, dengan 3 tong yang saya bawa ni. Saya